di serî de ji bo hemû gelê me yê Dortmundê ji berxwedaniya Rojava ji vir heta wê derê em hemû gelê xwe, hemû jinan, hemû civak, hemû herêm, hemû mantîqeyên ku tevlî va meşa mezin dibin, em bi dil û can we silav dikin û bi hebûna we ya li ser piyan em di wê baweriyê dane ku ev çend rojin li ser Rojavayê Kurdistanê êrişekî pir mezin û xeddar tê çêkirin. Sekna we ya li beramberî êrişên li ser Rojava hem bi meşên mezin hem bi sloganên ku hûn davêjin hem bi piştevaniya ku niha hûn ji vê qadê re dikin em dizanin ku weke Rojava, weke gelê Rojava, weke şervanên li vê derê yê ku di çepera da xaptenê nedîtin wê xaptenê jî nebînin. Weke hûn dizanin ev pêvajûyek e li ser axa welatê me dagirkeriyekî ku tê meşandin heye. Dagirkeriyekî di bingeha xwe da qurkirina hemû Kurdan di nava xwe de dihewîne. Bi taybetî êrişên ku li ser Şêx Mexsûd û Helebê hatin kirin, bi rastî jî êrişekî xeddar li beramberî gelê me yê li Eşrefiyê û Şêx Mexsûdê bû. Şervanan di astê herî jûr da ji bo ku gelê me bê parastin bi hemû hêza xwe li van her du taxan li ber xwe dan û çûn şehadetê. Elbet di van her du taxan da raya giştî û bi giştî dunyayê jî rewşa ku tê jiyankirin li wê derê bi çav dîtin. Jinên ciwan yê ku di nav hêzên ewlehiya hundir da bi giştî zarokê vê gelî bûn. Yê ku hatin girtin bi îşkence hatin kuştin, yê ku bi rastî jî hatin îdamkirin û yê ku weke denîzan ji bînayetên jûrê hatin avêtin, dilên zarokê vê gelî hatin derxistin, ji wan qey ku wê me bi van rêbazina bitirsînin û biçewîsînin. Lê mixabin, piştî wê jî gelek êrişên ku dewam kirin çêbû. Li ser ji Dêrhafir heta bi Reqqayê bi Dêrezorê û niha jî li Kobanê, li derdora Hesekê gelek êrişê ku tên kirin hene. Êrişên qirkirinê, ê tunekirinê weke hûn dizanin em di van rojê derbas bûyî da di salvegera rizgarkirina Kobanê de bûn. Tarîx di mana dibarekirina dagirkirinê de îsal dîsa xwe dibare kir. Sala ku Kobanê hate rizgarkirin, hate ji dunyayê re da nîşandan ku Kobanê, gelê Kobanê, gelê herêmê li ser piyaya û bi îrade wê bijî, Daîş li wir bi bin xist, di van rojên derbas bûyî da jî heta îro em dikarin bêjin li ser Kobanê, li derdora Kobanê gelek êrişên dijwar yê tên meşandin hene. Nezanîn ku ê ku di Kobanê da, di Helebê da û niha jî li vê derê bi taybetî li Hesekê û hemû qadên Rojavayê ku şer dikin, îradayê ji pola ye. Bi rastî jî ne rê qutkirin, ne kerebe qutkirin, ne av qutkirin û ne hemû tiştê ku li ser civakê û li ser însan, li ser mirovahiyê yê ku tê qutkirin wê pêşiya berxwedaniya me negir. Bi dehan malbet yê ku di meczera re derbas bûn çêbûn. Ev wê ti carî ne wê ji bîr kirin. Eger îro em li ser piyan e, eger îro em hene, eger îro em tekuşînê dikin, eger îro em li ber xwe didin, bi saya berxwedaniya gelê Kurd yê ku êdî teslîmiyetê qebûl nake ku îro em li ser piyan e. Êdî Kurd bi rastî jî hatî wê astê ku bibe îrade. Cîhan tev bi civaka Kurd bi hebûna Kurda diaxivê. Ev bi saya şehîdan
بسایا تکوشینا شورشکی کو 13 سالن لداره بسایا وی ایرو ام دروژه و جیهان دانم. البته لهمبر و ایرشنا ما راستیه کی به رنگی جاره کی دندید. هزین ناو دولتی یکو چاوه خواه جوا ایرشنا را دگرن و دبه سبب کو اف داگرکری به سینور ایرشی خواب ده مشاندن. لیجوه یکی جی ام دزانن کو براستی قومپلو یکی برفره یکو ته مشاندن هیا. قومپلو یکی کو قرد که چانده جهوله را دکه تنه دکه انکار دکه قتل دکه غداربونه که هری مزر ده مشاندن ایرو لسر آخا روژاوات مشاندن. جبوه گله ما لکو داره دبه بلا ببه لأوروبا لدروای اوروبا لهندر لحمو بشین کردستانه مجاره کی دن دید کو افگل براستی خودی و زانبونه کو قومپلوه کی لسر گل کرد مشاندن هیا لسر دستکفتی لسر اراده یا کرد مشاندن هیا ایرشه کی لسر جنان تی مشاندن هیا د دیروکا مروواهی دا بلکی جی د 100 سالا 21 دا افجارا یکمه تفگره کی کنها جی در روژاوا دا شورش کتی مشاندن به پیشنگتی جنان تکرن وکه وجه شوپاند بدهان شروان ما قتل کرن و هنک جوان کزیه وان جه کرن نها او نه کزیه ما جه کن او نه دل ما درخن او نه چاوه ما درخن او نکارن اراده ما بشکینن براستی جی اراده کی لسر پیان یا کو برسی و وان ایرشان ده به سینوره و امیرو جی وکه هون جی دبینن براستی ام گلک مورال هیجان جمشه و لسر پیاتی و دگرن گلکی کو بحزاران بملیونان ده میدان دا تکوشینه کی ده ام جوا وی دخوازن حتی چارانوسا روژاوا بلی نبه گل ما لهر جی گرک لسر پیا به اف گل گرک بده دیار کرن کج وی دنیای را جاره کی دن ام هنه ام نامرن ام جیان بکن مرن جاره کی دبه لما تجاری مرن اکی بیر اومد و دوری راستی خواه کتن قبول نکریش خارا بحزاران شهید هاتن داین و دوی پیواجوی دا جی بسدان شهید مچه بون حتی اف داگرکری هبه ام وکه هزین یپگه توایی هزین لشکری توایی هزین پاراستن آد روژاوا دا آمادن کو جبر و آخی و بوست ببوست جان خوبد و امین نهیل بن اف داگرکری پیلی مبکه و درباس ببه اگر پیلی مبکه جی درباس ببه دو اوغرا و ولاتی دا و آخه دا امی جاره کی دن و ولاتی و آخه بپاریز جبوه ام جگل می یه دورتموند و همو دورین کو تفلی و مشه بونه را دبیجن هلوست داوه جبو روژاوا جبو پاراستنا روژاوا گرینگه هر کس ده تاخین خدا ده باجارین خدا ده بی داخوازا پاراستنا روژاوا بکیم البت مشن و گرماهیا دلی و دستک و جبو ما وکه شروانان وکه گل روژاوا مورالکی پرمزنده ام باورن و دنگ مشن لأوروپای و نهاجی اگر لدورتموند و همو دورین کو تبلی ببن هرم کوارن و داره و اف دنگ بچه سازین کو خا وکه مافی مروفا دبینن و اف دنگ بچه گوهوان و ولات و دولت اوروپی وان ببیسن کو ام لور خودی مافکن اگر لور پاراستنا روژاوا نبه اگر لور روژاوا خلاص ببه بزانم من کو افگر لکو داره دبه بلا ببه و جاره کی دن بداگر کرنی را بتنه کرنی را روبرو بمینه دست کفتی روژاوای کردستانه دست کفتی همو کردستانه جهنده روش در وی ولات جبوه ام بوه باورن گل مویل سر پیابه و
و مشه خود دوام بکه حتی چارانوسا روژاوا به دیار کرن. او جبو ما گرینگه. و براستی جی جحمو ولات جحمو دولتین ناونتوی یکو خواه خودی ماف مروفا دبینن بانگوازیا و گلی گرکه بگیه جوان. لسر و بنگهیم ام جخوا باورن وکه جن وکه شروان وکه پیشنگ دویر یه دا دوزامه آرمان جامه دیاره. ام لبرانبری هلوسته و مشن و براستی بهیز دبن. جبوه جبر حتی و داره سلاوین شروانان سلاوین یپجه سلاوین یپگه سلاوین توی هیزن کو نها قادو هرمین خود پارزن جواره هنه. بانگوازی آن اوه آن امی بسر کون آن امی بسر کون. ام جاره کدن مشوه هلوسته و سکنه و یا به اراده سلاف دکن جوا همیه را دبیجن سرکفتن بجی یکیتیا گل کرد جن جیان آزادی آن سرکفتن